السلام عليكم. جيسبر نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. نعود لكم في هذا الفيديو très important. Je viens juste d'avoir les statistiques donc de mes vidéos et j'ai une nouvelle à vous annoncer. Donc mes vidéos ils sont visualisées, enfin vues en Israël, donc في الأراضي الفلسطينية المحتلة. يعني باش نبين لكم باللي هذا la ressource تاع اليوتيوب. Donc je pense pas que c'est fabriqué ولا حاجة. Donc à tous les Algériens, donc je voulais juste partager avec vous cette information, que nos vidéos ils sont visionnées en Israël. Donc je viens de voir, je répète, les statistiques de la chaîne, de ma chaîne, où je les vidéos تاوعي sont visionnées en Israël, un nombre qui est pas négligeable. Donc silence radio, نتمنى تفهمتوا الميساج نتاعي. Donc c'est une réalité ou c'est juste une imagination, ما على باليش. Mais nos vidéos, moi personnellement ma chaîne elle est visualisée en Israël. Donc بغيت نقول لكم silence radio و les gens, الناس اللي ما امنتنيش ولا. Donc vous avez qu'à voir les statistiques de chaque, où vous allez voir sur YouTube, vous avez la possibilité de voir les statistiques de votre chaîne. انا شفت باللي الشان تاعي راهي تنشر في اسرائيل، في الاراضي الفلسطينيه المحتله. وهذا اهداء مني الى كل الجزائريين والى الناس اللي كيفاش نقول لك حابين، جو نسي با واش حابين في البلاد، الى كل الجزائريين. سينونس راديو ا توت لي زينيتي، وشوفوا مليح لي ستاتستيك تاع لاشين تاعكم بور فوار سي سكو جو دي سي فري، لا كان راني نقول في الحق ولا راني نكذب. دونك هذه هي. الى كل الجزائريين، قسما بالنازلات الماحقات والدماء الزاكيات الطاهرات والبنود اللامعات الخافقات في جبال الشامخات الشاهقات، نحن طرنا في حياة أو ممات وعقدنا العزم أن تحيا الجزائر، فاشهدوا فاشهدوا فاشهدوا. السلام عليكم. نظن بلي راكم فهمتوني والميساج تاعي وصل. نتمنى ان شاء الله يا ربي.